Эми Google Дисктин ичи ушундай болот. Мына поиск на диске деген жерден поиск жазып туруп, Google Дискке эмне жасаган болсоңуз баарын издеп тапсаңыз болот. Же болбосо өзү көрсөтөт мына. Google Дискте документтер болот, таблицалар жасалат, презентациялар болот, формалар болот, папкалар болот. Анан PDF файлдар, видеолор да сакталат. Мен бул жерге азыр мисалы SMM баткен деген кош немем бар, папкам бар, ошону жазсам, сразу таап берет мына. SMM'ге тиешелүү презентация дегеним бар экен. Презентациялар, папкалар бар экен, ушуну таап берет. Бияктан түшүнбөйм десеңиздер, мына эмени колесону жылдырсаңыздар эле полный документтер бул жактан көрсөтө берет. Ар биринин сүрөтү ар кандай башка болуп турат мына. Презентацияныкы башкача вариант, сайттыкы башкача болот. Ушундай. Биздин эң негизги кыла турган ишибиз мына сол жакта. Сол жактагы бурчта баардык нерсени башкарабыз. Мына плюс дегенге кирип, бассак, создать папку дегенден кирип, папка түзөбүз. Файлы загрузить деп туруп, компьютерден файлдарды алып, Google Дискке түшүрөбүз. Мынадан документ жасайбыз, таблицалар жасайбыз, презентациялар кылабыз. Так, азыр сиздер эми өзүңүздөр ошол компьютердеги Google Дискке киресиздер. Поштаңыздар бар болсо почта менен, жок болсо наркы почта менен кире бересиздер. Кирип туруп, дискти биринчи табыңыздар, Google çıkıp geçiştim, ancak yüzlü hastamız başta aklıma atıyor. Önemli bir sıkıntı aldı. Yeni başlıklar, başlıklar düşünürsen başta aklıma atıyor. Herhalde birinci dönem bu kadar. Merhabalar, merhabalar. Sonra yaşlıklar yapıyorlar. Cümleyi biliyorlar. Cümleyi satsanız böyle yapamam. Ama cevaplar da çok çalışıyor. Yok, ona birinci başta şartlar yapıyoruz. Ne diyeyim? Sınav boşluğunda kimlerden sadece geldiğini bunu ekran yollarında kavramlar. Hadi şimdi. Nasıl kimlerden bu zamanı veriyoruz? Anladın mı? Adı ne yapıyorlar? Bana alışverişe zamanlar WhatsApp'tan benim aldığım dönemlerin bir uçuru var. WhatsApp'a şey uçuruyor. Yenilikten postane götürüyorlar. WhatsApp'tan adreskemге кириң көчүрүң ол поштаны. Мен жөнөттүм го поштамды өзүмдүн. Эртең менен бир кайсы күн. Кече жөнөттүм окшойт. Кайта жөнөтүп коеюн. Кайра жөнөттүм ушул почта менен кириң. Азыр жөнөттүм. Группадан ошону көчүрүп алам. Мышканын оң жагын басып, ошо жазып алып келип, копировать дейм. Көчтүбү? Эми Gmail'га өтүң, написать деп кириң дагы, кому деген жерге менин поштамды вставить кылың.
Çok bayağı da aklıma koysaydım ya. Сообщениеге жазыңыз мәселе. Анан астынан бүт файл кылып сүрөт коюп. Kayıtadan sürekli başka sürekli nasıl oluyor? Написать Kamu dengan kerjaan, daha baştan mağazanızda daha Amerika çalıştı, daha baştan ilgili adreste çalıştı. Daha baştan. Yoksa seninki yönetici.
Aslında же открыть деп чыгат, же добавить деп чыгат. Көк кнопканы издейбиз. Көк болот бардык неме кнопкалар.